wakawahurumia mitume, wakahurumia watu ambao walikuwa wanaeneza Injili, na wakati waliona mvua inanyesha wakawaita ili wawakishie moto. Ni kwa nini? Ni kwa maana wakati ule kumenyesha, ni lazima watu waingiwe na baridi. Na ni nini kinawasema ile baridi? Ni wakati moto utakapowakishwa na watu wakae karibu na ile moto ili baridi Yesu kuondoka. Hivyo ndivyo watu wa maeneo yale waliweza kuwafanyia watu ambao walikuwa wanaeneza Injili, na wakawaita, wakawaakishia moto, wakawafanyia jambo la kipekee. Ni kwa maana walijua ya kwamba mvua inanyesha, na ni lazima watumishi wa Mungu, ni lazima nguo zao zimeloa maji, ni lazima miili yao ikiwa na baridi, na wakawaita ili wawakishie moto. Na maandiko yananiambia wakati walikaribia mtumishi wa Mungu Paulo, mahali alikuwa ameketi, kumbe kuna kwenye zilikuwa mahali pale, na maandiko yananiambia ya kwamba kumbe zile kuni ndani yake kulikuwa na nyoka.